Jing chiang ina Paite Tribe Council building Paite Literature Society PLS ina office muna library le PTC conference hall conference room program nei din na vai agelwa vai pen hi jing chiang jing kalam daksom le khata ki pandinga hi October som lenga apan vai tu jing chiang apanina kikinni October ni ko som le kwatan kha laibu lahkhiakna le adei ten athona laktheina hun bol de koi ya Paite Literature Society books exhibition and free distribution che kha yai kha ta ilu ipot ki thak dinga yai muna entrance ke chia a ho te yai muna lut ding yai muna laibu te en phei ding yai laibu te hi de an ile copy de iza kha athona la thei ding chi na hi wana hiai azo chiang ina laibu bang hiam che tom chi khong hai muna sima u le hiai tut na te tu kha ending ai ke le kwa hiam atol de le tut khol theina dimun hi wana hong ho pe maina ya register book khata ki koi dinga ya kha min omna le laibu alag za anambarina agel dinga hi wai zo chiang ina inlam zuanu taum chiang ina Paite Literature Society PLS kha ahu nop le sumle paya ahu nop le ya PLS donation box oma yai muna hesokin kha dangka ahu nopza kha akoi thei dei wai teng zo in ha exit he kong kha ka pot dinga chena in kong lam zuan ina apai thei ding ai wana yapat atung lam ka to le jing chiang dak som le khat October som le nga sang ni le som ni le li ni Honna ding Paite Literature Society te library kha aki bol thak hi yai sung kha hi hiai sunga ki koi laibu te hi kwa maina lak ding hilo PLS adinga ki kem te hi